Swastiastu Namo Siwa Budaya. Atur pangaksaman ditiang mantuk ering dedane para pamiarsa sane gumanti kesumayang ditiang. Ditiang saking rombongan drama gong bintang Bali Timur. Kaping ajeng ngaturang gungsuk semaning manah. Ring kaledangan dedane para pamiarsa gumanti mirengang atur pangaksaman ditiang. Sedurung ditiang ngawit ngaturang caritra amatra. Kaping ajeng ditiang ngelungsur gangrena pangampura. Saduaning mejanten kirang langkung anu ditiang ngaturang carita kadimangku. Unik kemakawanan maka kirangipun ledang ugi para pamiarsa ngaksamayang. Aing pamiarsa sareng sinamian mungwing carita sane gumanti aturang titiang boyo wenten sios mapi tegas galuh ngangon memeri galuh ngangon memeri. Sapunapi mungwing daging caritanipun ledang ares sededane sareng sami aturang titiang nyak siang malia bos-bos mogori wastu sangkaning asung lugrahani desang yang pramawisesa lamakane para sida titiang gumanti ngeledangin pengarsan dedane sareng sami siosan ring punika ageng pengabten titiang ngelungsur pewarah-warah pitekat-pitekat mantuk ring dedane sang maraga wicaksana widagde mustikanipun sajroning dramagong lamakane wenten angen ditiang ngelanturang pemargi kapung Purwakas. Ainggih wanta kadi punika purwakaning atur titiang dumadak-dumadik sangkaning pasuwecani desang yang widi lamakane sareng sami ngemangwin kerahajengan. Om Santi Santi Santi. Ngali bawa jalan gigis kengken ya. Dia nangone wacana ni dana kiago ngapa semang kena dewek tagel mai. Lan. Mai. Iwasin. Kalau ikan puri kau repane di pelangan janine di jejaliang sing ada ane
nyamen pada selah cai kono pokok negara anelenan sing ada sake walau ada sebab icang bedek kena ngacai mapan saya jajang menyamo setata cai manujar para di jagate yen nadi bencang urut na buko cai ali ang ibone somah aukut keken yo apa ngado ajak ngitung jumah ngale soma na aloh ngale soma jani man ngale nang molas boy penuh merkak ngomong molas kali aukut ko den karuan api kene jenang jang gile ada molas man jang ngale apa orang jimara ngale soma kone la tegaran ja ali ang ibone pangseng manucapan ini sake walo yen jaran jang setone ning ante ni raga pang bisa metaki-taki malu man pangsing subong anten aja somahe pulas ditu di badan kucet aja pulas man kaya kena cai ni dia ni bang iraga ngelau mah malu nyidang artine persiapan hidup itu bang ada manut kadi arah-arah bapak perbekal di balai desa ni tugas telun ni oh ni dong ada ceramah ada di balai desa ni man kaya ni sini kini bapak berbekal aingeh para semetuan di tiang sarang sami mangde ngawet mangkin para semeton melajah nabung mangde wenten bekalan kayang riwekas oh apa ngajak jani pak oh ini nabung malu kita nabung bedik-bedik kalau tadi liu dikit-dikit bisa jadi bukit sih gitu kita rapor bekal tugas telun marasuat bapak berbekal ngemang pengarahan gitu seret gitu cang live ke pekan beli cang celeng-celengan si sekat celeng apa sekat celeng-celengan tanah dobo begitu sekat Gaslon bo mulai cang aktif cang nabung Gaslon nabung cang selai kesepuan selai ibi empuk cang kengken udah kenal cah itu dimpok pejalan-jalan ni arang lah pes bian tabungan do paling pes tabung pes belanyang sing ada oh tadi sekat ke misi arang empuk cang balenjang misi wah sekat kan pantas lah peno mula sekat dijada undok nak bapak berbekal gitu yang rajin nabung pipes sekal memanang gitu si gitu sing maksud bapak berbekal lah pal enggen yang dengan orang nabung apa bisa benar nabung di bank ada nih yang di bank jang pipes makhluk bisa saja ngelionan memanang pipes itu sen dicelelek ni bisa manang pipes oke do di bank salah tafsir ya cang kadean cang ya nabung sekat manang duang tali sing lah pes duang tali sekat sing itu pang di bank jang pipes marah enake ya man pes jang sekat jak live jang alih langane alih jang itu dagang bubuh gak bubuh gak bubuh di pancingnya man dagang bubuh di tingas alih jang seknya itu tuh yang ada nih dong rerot nyentuh oh itu tadi itu semangan bekonen ada nak mau belanja cang apa itu ngaruh sembuh nih nguat nganu cang masih gitu konen itu dan dagang baca itu kok dong gitu cang langanan gitu nak tua tu dagang atau woi dong rerot karuan yo moko pecah nih gitu wah pecah nih belum tulis sih none nyonyone lambe woi genggan cara belego dah dua gitu oh nak dua mula kita aduh jak sawai-wai yo melahang gelas telu pantai ke lo sing anu nih lima nih ngaduk ang bubuh nyonyone ngotek gelas ini gitu nak taruh mau BH dong selalu kan mata anci nyonyon apa balik sih kenyirejang dong rerot dong bang bubuh jemolas dong jemolas beli molas ngedesam ya baru cang orang beli bubuh jemolas
Oh pantas bahasa mahal tuh. Awak Trunos sing la ati mau belanja ji moles gitu ya. Ji moles. Gula mahal jani apa mahal? Kian sing mau belanja nang ji sekat ca senyang ada apa gitu ya. Oh begitu. Nah bang mau ji sekat gitu. Teka ancang isi pes bang sing julung. Lape sekat ke. Yo bang bubuh. Man. Gablak bayar aja sekat. Aduh. Dah bersusu bian dong ke gitu. Apa keras sebelah ini goroh cang mau belanja. Oh goroh gitu. Begitu. Bubuh panas-panas. Oh. Sidu kada ya sidu doang sidu bubuh bungot tu keluar. Wah. Man sidu doang sidu je teko cicing berong. Cing berong. Oh yang ide bubuh lagi tu. Amat saro ya. Mirip ingat yang menyamo gejah cicing. Apa menyamo? Ya keketuan lah. Cing berong amat yo. Pokok medar cing berong teko sing jok basang ngeluntap. Oh. Cek ketua mepok jok sing nyak megedi nyangat patis lagi kukut. Oh begitu? Papan ingat cang ke jago silat cang. Oh tenang cang asa. Tenang ji. Ikan batas sini nah. Cak. Pas kena basang cicing. Oh. Iya kamplang iya kena taine mau kecerot su. Iya. Pas ulung taine sud payu odah bubuh. Aduh. Saya ada bubuh ulung. Sudah ada bubuh jak ngelangi tain cicing itu. Mimi ratu pongah. Main dansa tain cicing. Depayo ke? Cicing mirip panu narlodek mising ya. Mimi ratu amat ya. Jak bangun nih dadong. Oh. Pelak kita itu kat bangkiang ya. Tuding matan ja. Gitu aja. Kok mangapal cai? Jalan mau curak cai gitu aja. Pantas seperti itu. Semangan suba cai ngalih gae konden cangman megarus suba garus anci bubuh cang pantain cicing. Kayaknya sepang cai di keto. Aduh, jelek aja sing mandi mentolian cang. Oh. Bayah jani 5 tali cang rugi nih, bija cang ngalih pipes modal bencang anak nih. Weh, keras tuh. Dong keras gitu dong. Cang beli bubuh nih ulian ngepuk celeng-celeng gitu. Oh. Yan jani dong ngalih pesengnya cang hidang. Man. Nah pang payu ke kucet cang nih bayah aja utang gitu. Oh, mesangke pangadap kucet. Ngelah bangkong. Sing. Iya. Jod kalau kucet. Nah dong gitu dap nih. Batah. Agak ada yang kucet ngelep di sebawahnya. Cai saja ngelah gen cai daya. Cai singkuangin daya pal. Meja. Kayak nih. Ane jani apa ngatusing dewek keduken jalan takil ke puri semangat. Hai. Lalan. Jatuh pengerau dan Gusti Patih. Ini bang. Dap-dabang Janisar kini nih pangsing iraga keduken. Oh, dane Gusti Lingsir rauh paling malu nah. Pol, Itiang. wadai gangsar. Nih tuh adin benone ya nom sing ada nen tangkil. Dereng Gusti. Nah yang subuh gitu nang dap-dabang banyak medali dan wagung pangsing jai kanti kena keduke. Inggih Gusti inggih. Lugro di tiang ragu aku. Puniki Dayana sampun tangkil manut tahu wacanan cukro wong nikahin hidiyang mangden menak idoy anak durus yen wantah wenten bahwasang cukro rarisang mawacana tah paman ajak makejang keto masa cening bagus mawe nante ibu nauheni dewa sing jadol
Nete pari undukan i dewon. Subo madan ngalah perabi. Tor maning dadua subo i dewa madan ngalah perabi. Tadi kayang jani tu nenek ada i dewa ngemetuang putra. Napa makasih sepaman aja dadua. Kengken buen patut negelah melaksana. Yen pinunasi can gelah di kayangan tiga. Muang di Pemerajaan Agung. Suba masih tonen presida jeneng ngemetuang putra. Menejani paman patut mangan gelas pematut. Kengken patut nebian gelah melaksana paman. Biar topengan mangkin kadi di tiang tua mewah untuk di tiang memanah pemekas dan ide anak mantu kering pelunguh cokor dewa dua gong putra kadi di tiang tua murunang sikian di tiang matu wantah nyanang pisan sekadi bosi dei biang pelunguh cokor dewa mopi kayut napi makawinah Prade jahili de sangyang pramekawi nah dumadaknya mangda panjang yusani de sedor arisipun palunguh cokor dewa mangda nenten pemarganipun palunguh cokor dewa iri kering niskala anganin pemargan sangja rat karu mangkin palunguh cokor dewa mikayunin atur di tiang Nah iya nak itu paman. Dadi paunukan ini gelas subo masa manu nasang ring ide nakalingsir bagawan tu ni saja kayang gelah rumah sajrih ring kayu aingih mametang luger matur sisip di tiang ibu ien kadi punika ngawet wang kobet pikayunan ibu agung risampun di tiang polinunasang ring ide bagawan dadu ini sangkaning pewarah-warah ide titiang kapengen keyang sumangdani lunga manuasa ketelangin wana menawi teminap kantun wenten letah ring sikian titiang ini kemakawanan sane mangken titiang pacang pamit mantuk ring ibu gumanti matirta yatra makedasangange mereka ketelangin wana mogori wastu sangkaning pemargi titiang puniki lama kane wekasan mantun ibu wenten pacang ngawet tuang putra ibu ayo Jeneng yen montok lek aturi dewana marep kening ibu tadi suksema kaya nibune jeneng tumadake sangkani dewa metirta yatra ketelangin wana presida dewa ngemetuang putra maka cucu nibune manioka mapani cucu lakar nyupat nyayut kelingseran ibu neman yongkas jeneng inggih nah paman aja makejang pengabih linggih ibiang kelawan yaji dini di purian saduaning tan pariwang de gelah lakar mepamit dikini ibiang lungo manuasa ketengah ngalas denyen paman lakar tuna tiaga ngabih linggih ida nak kelingsir dumadak-dumadik pangsing ada penangkan baye aneh ngawet tuang ruga ada di puri paman matur sisip di tiang ratu agung bengayang di tiang nabda abang puri ni pacang kaunin cukuri lunga najane jai parakan apa lapin gangsar dabda abang iban jai kal ngiring margani duong putro apa bekal patut itu nganci inggih ini yang sapuni ke ibu nah itu masih buka paman di tiang pacang rienan lungsur pamit lama kane mang ne poleh nalar mapawilang ring somadi tiang mantan ibu sarang sami nah jedeng kemos benau tai dewa mudabdat jalan gak tiang pal kangsar inggih terus Ratu Agung apan sampun cuma wis atur ide anak saha sampun sairing mancing ngiring ring purian malih dah bang sapun api kayun terusing benak kita beli lan iring dong ya gitu
Pemekas palunguh Cokor Dewo iya nasapu napi upo karo penunasi ring meraja napi dabdabang sedurunge de anak lunguh suami iya. Saja paman. Nejane jalan laut kairing gelah ke pemerajan agung. Lakar nunasice. Dumadak yai jeneng. Koma kelungo ketenangin wana. Nabde karya pemargane jeneng. Jalan Pragata Monto paman. Nyeri di kedua aku. Nah anak main. Kasar ben ngomong kepada Kemdalan Putra Jani mayasa kone sing itu. Ne bengong ati sing bana itu dua agung putra ngambil rapi tak dua kuli dipajarakan besik kuli di dawa besik kedua tu sing Kemdalan Putra tu Ane pengongang cang ati sing gitu. Pasuba becek-becek ide ngambil ke pura. Kemudian Win ngambil ke penjarakan sing gitu. Ngambil ke penjarakan dong ngambil itu doang istri nih cara bangken dongkang. Aduh bo. Bener pantas nih yang ngambil rapi ane duren sing nih jegegan luongan nang laksana nih sing gitu. Nih tadi jelek engkinyen kaden rasanya. Oh not tuh buyung musuh. Nih doi agung medal itu. Engkin raos cimaro tuh pal. Ngambil bangken dongkang gitu. Dan iki digangsar bone sekadi bangken dongkang. Ara be. Ci ulu ci. Dote perjani bener jak mau balik. Ian kini sing ngimpak ngeleden liat adane. Peh sing ada gelah peh perjani cai. Apa buen diarep panjak-panjak. Sing la logika lakar mebera. Ini mirip kayak sing nawang loh. Nggih, napi niki? Ada nih gelah ngambil ke penjarakan kaden cai metulian kayun gelah nih. Yen tersangkan kau Cokor Dewa ada sida wenta diriki napi niki. Ibiang kelawan yaji ning niki nyen kaden si. Iyan buka gelas yang suka-suka beban. Jeneng selawas dia menjangkapan kelawan yadiatnya suari uling jagade. Ayang jani tondan sida ngawat wang putra. Ni mumpung ada kuangen di penjarakan buko yadi galuh ajang. Dot patet. Ambil sangen ben besik. Sakitnya nyen melarapan nih. Lantas ada putra wekasan ane ngentos linggih dewo nih. Buke tuang poglas. Yan sing ngirengang. Nggih. Alpaka tegen linggih nak kelisir diwal ning pawecanan itu. Yan ngirengang. Nih, Nang kayone ta ngeta. yan sing ngiringan jelek asane. Yan ngiringan luwung asane. Luwung asane. Koteh orang aja momen si kenyam luwung. Apa nih? Si Benawang Solano di penjara tuh nak lengkeng Dewa Ratu cara ceng-ceng kepes no. Jadi pantas rame di pekan ini mabading di Burian tas Surya pekan ini. Kompon dah. Jadi gini nak. Berapa? Setonen gelas luas ke tengah ngalas. Gelas peman masemanya kelawan diadi artinya suari mare. Tinggi. Gumanti pertemuan itu di taman. Jadi pangsingnya ke Google pemekas tekin je galuh ajang sakit nyen je ke main sing itu. Nah, mana ngunduk gelah dosan yang cai nguningan gelah ke ketamanan. Ian pet di tiang kedan apa astane taken inde dan begong gelah di je. Jangan dan uning je kedan menindang. Itu bapak. Nggih. Ngerinya. Nggih. Nana gelah mundur kan. Nggih. Audio puniki wantah hasil editing saking Kelana Channel. Durus subscribe ring channel Titiang Kelana Channel. Matur suksema. Pakai tu bejani. Mau ciri pemedali don istri. Hoi. Aeng buyonge pegriung Saja. pasukan buyonge teko. Wei, ciri dua gong pedal.
Gerak. Wes. Gerak tu. Marah gelah medal ci len ba. Garang leng tune ci bisa ba ngomongan kene, ngomongan keto. Buyung liu. Buyung ipun orang bangken dongkang. Bangken dongkang buyung liu kentan. Bangken dongkang garangken buyung kentan. Nyen keto. Pun. Ci marah keto. Itu nyan para kan duene apal kentan. Wagung cerbangkan dongkang gitu. Buyungnya sangkalet deh giring gelah nak Yulian Tresno. Ibu Yung Tresno. Lenci, sing demen. Ya apal sing demen giring gelah. Nak yo sing Tresno sing ya demen. Pal. Curak na cia. Curak kopeng ni curak na. Cijak nyampen kan kurak kuping. Apa tu? Corek. Corek. Pen jelek pen melah nyen orang lah Gusti. Ingin enten nato sanduk di jamu kelit arah dodo agung. Yang dia mone Nepal. Di jawa aliang cai saya. Aliang kependengaran lenan sing ada matuk buat kelistrayan idone. Saja. Ijo alih sing ada. Nek jeget mune. Oh, gelah juga kok. Sing ada nyamain padat ini digumine. Ye. Sakewala cara dadari. Dari ini jadi swarga. Dari wot. Ye. Dari what? Si macam-macam kan. Iwase rambut ido denam. Oh. Di jot tiang abuin namong alih. Oh, cina ngajam gelah. Nah, lantas. Ya ge kade adewo ayu. Kita gendeng ci cara pesulung di nut dah. Asing manole ya Buddha paling. Banyak kemo suryak pagi nama yang apa kedengki Bisa tidak semua. Bal. Cek. Si menyel saja Cina. Geras ketamuaner. Ada gelah medal rame-rame banyak kau. Amat teman ada ya. Mungkin api wentan ngering siram deh. Siram. Kalau jani mesiram mana hujan-hujan. Bal. Yang. Jam. Tapi Sangkala te gelah teka mai nak kalau ada tako nang beli kecil. api wentan takkan cekor dewo. Ni gelah ngireng beli agung mau kolam. Selemah beli agung sebut sing ada di samping gelah. Pun api haris. Menci parakan beli agung nak hijau belian gelah jani. Oh syukur dodo agung minta panggil di tiang. Minta panggil di tiang itu biakti. Saja. Biakti dodo agung. Banyak cing uningang. Jika lupahin gelah. Ya ditonton manggil api. Pun yang takkan. Bal. Ya. Nak dijawab belian gelah. Ci parakan beli agung pasti beli cinawang. Jangan dan uning. Sing uning. Biakti ditonton manggil. Bal. Aman cinyak uningang. Jika lupahin gelah. Boleh upah niki. Man.
Sekewalanya nguning ang nagen apa tuh nasi? Dan boleh upah ngiring di dia. Apa ireng ci? Kuda dia yang boleh upah. Bang ya pesata. Wisata pas gede. Kuda mancin age. Lupa. Kedang luang lebak. Beres. Kira ni kata. Jadi Nah, agenda ni dia doagung wau meriki. Pokendan. Jadi gelah kal kamu kau diano ngalih yo yadi. Yen pet ko aden gelah. Ne cara menapsi. Ne cara ceng-ceng kebes. gelau rajin jeng kebes. Donyen gelah orang-orang ketama. Oh, dang